Basi ukomeje kuri muganga, reka nkujyane ku kibazo cya kabiri. Ni nacyo gikomeye cyane wenda kurenza icyambere. Bajya bavuga watanze urugero rwa Garineka n'Abadage, ubwo n'Umwongereza. Ibi bintu byose dukora mu mupira bigomba kurangizwa n'igitego. Yego, nicyo gisobanuro. Ariko kimwe cya kabiri cy'ibitego byanyu muri shampiyona bifitwe na forunganye. Uyu munsi tuvugana nta gihari sezo yose. Mu by'ukuri uri umunyamupira, ntitaye wenda kuba wakora mobilisation, ariko nizera ubwonko bwawe n'ukuri kwawe nyine kuri mu mutima. Utekereza ko nta forunganye Rayon yarwana n'imikino 12 isigaye ikabasha kuba yatwara igikombe cya shampiyona, cyane ko amakipe akomeye navuga ngo agoye muri shampiyona muri anakina notama murakina na Police muri shampiyona. AS Kigali niturakina. AS Kigali APR opponent wanyu. Rega niyo gasubara hura muri niyo gasoreje. Nizo zagorira ntiturakina nanone kandi ziragorira kandi ziraremera. Ubizi ko si chance nyinshi nyine ukreya ku makipe akomeye, ni nke cyane ahubwo ukagira umuntu w'umuhanga mu yayindi imwe bishaka imwe muri match arayibyaza ikintu. Twana nayibonye kuri match iheruka y'Amagaju, ari umurangire ferme frappe imwe nta gutekereza kabiri igitego. Urabitekereza we kubadahari. Ikintu cya mbere ari nabwo butumwa bugomba guhumuriza abakunzi b'ikipe ya Rayonsport bose. Forunganye n'umukinnyi mwiza. N'umukinnyi mwiza, nongereho mwiza Rayonsport yaguze yanamurambagije, biranaduhira biba byiza, abo mwataka mwiza udutsinda ibitego 13 muri shampiyona mu mikino 14. Ntago ari buri mukinnyi yose akora ibintu nk'ibyo. Now uyu mukinnyi turimo turavuga yagize ibitego 13 kubera ko mu mugongo wafite umuntu witwa Muhire Keve wigo mu inshingano zo gutsinda akamuhizo assist. Ndabisobanura muri ubu buryo. Last season sezishize uyu mukinnyi witwa Muhire Keve yashize Rayonsport ku mugongo we wenyine yambaye brassard, abandi bakinnyi bose bagiye. Yatsinze ibitego 6. Muhire Keve yatsinze ibitego 6 muri open play, nta gitego aratsinda muri uyu mwaka w'imikino. Aziz Bazane turimo turavuga n'umukinnyi akakanya udafite igitego muri shampiyona. Nta gitego afite, ariko afite assist ebyiri yahaye forunganye. Umukinnyi witwa Iraguha Haji yamaze kugeza ibitego 5 muri shampiyona, ariko afite assist nawe yahaye umuntu witwa forunganye. Birasobanura iki? Iyi kipe yamaze kugira umuntu nk'uyu nguyu bizerera mutsinda, nawe uhagaze neza kugira ngo ukomeze boosting ibyo bitego, ko twebwe Rayonsport twari dukumbiye kugira top scorer. Hari aho biba ngombwa ukigomwa gutsinduka mu mupira kugira ngo atsinde. Hari aho biba ngombwa niba Rayonsport ibonye penalty, Muhire Keve agakwiye kwitera neza ku match yamukuranye na Rahereza forunganye atsinde. Birasobanura iki rero? Rayonsport ntabwo twabuza abantu batsinda, oya, ahubwo twagize umukinnyi utsinda, tumwegurira ibyacu byose, tumuha assist zose zacu kugira ngo tumusunike abe top scorer wa shampiyona ko twari tubikumbuye. Nabyo ni byiza. Aka kanya rero top scorer yagiye, ntawe hari sezo yose. Igikurikirana inshingano zose buri mukinnyi wese ukina muri departement y'imbere iy'inyuma. I love the racks. Racks on racks on racks on racks on racks. Hagati afite inshingano zo gutsindira Rayonsport. Ndabaha urugero. Biri Amahira Bedi ejo bundi yabanje mu match yiwe ya mbere. Guess what? Habaye iki? Yatsinze ibitego 2. Yatsinze ibitego 2 kuri match ya mbere abashiraguraho muri